Sebutkan kecap tina bahasa Sunda kosakata naon wae. Apa? Cai hapus. Oke, Mimi. Apa? Lada hapus. Apa? Kusum. Kenji. Bebas apa aja? Apa? Apa tuh? Asup. Oke, keren. Apa? Halodo. Oke, lulus. Apa? Mun pisan. Oke. Seueur. Ngarasa. Oke. 2 3 4 apa kau? Kamari. Oke. Apa? 4. Oke, lulus. Apa? 2 naon? Apa? Apa? Tilu. Oke, lulus. Ayo Asya. Ayo Asya, apa Asya? Apa Hah? Nya. Oke. Apa Rerencangan. Mizan apa Mizan? Hiji 2 3 4 5 etot. Hiji. Apa? Iya boleh hapus. Oke, ayo Cak. Hiji 2. Ini udah dihapus tadi. 3 4 5 2. Info nama? Pisan. Hah? Pisan. Oke. Hiji. Boleh nama orang nggak? Boleh. Enggak. 2 3 4 5 genep 7. Oke. 8 9 10. Teto. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe-nya.